Okay. To imaš tactical food pack, liofilizirana hrana, to pomeni, da globoko zamrznejo, skuhajo, globoko zamrznejo, dajo te kristalčke ven, spakirajo, potem uporabnik, kaj naredi, odtrga zgornji rob, odpre sam paketek, noter imamo suho hrano, se pravi dehidrirano, brez vode, je že kuhana, kar pomeni, bi jo lahko tudi surovo jedli. Tisto, kar odstranimo, je absorber kisika, to damo ven. In potem sledimo navodilom, se pravi, tale je vegetarijanski vok z rezanci, noter damo 300 ml vode, pa počakamo. Takole, voda se pa segreje recimo takole na ognju. 70 stopinj Celzija. Evo. Ali pa na 100 stopinj Celzija, se pravi, da zavre. Zdaj pol imamo pol tak občutek, koliko je to vode treba noter dati. 3 decilitre. Vse nekje tako. Se pravi, imamo noter obrok. Premešamo. Premešamo. Zapremo nazaj. In počakamo v tem primeru 8 minut. In ko 8 minut mine, mi dejansko potem obrok pojemo. Tako bomo še to posneli. Ja. Super.